Vesto Murunzi na Tanjera wasiba kurunji ishaha nibirizi neshaha y'amakuru gitagacencyure n'inyongera okutabarsi umwaka ugw'inkumi 2020 nzuba twagusiya mu ebiro bibiri bizane ebiro bibiri byo kubanza umwaka ugw'inkumi 2020 kandi n'izuba iryo rwa gatano amakuru agacencyure tugakwetera tunukunda gashoze koma aho mu rurembo rw'ambara kandi kwijaga kuseho Elias Musa hamwe na Sunday Brian worumo rw'ubonero konkatakaga kuri tirombo ijire katubanze tukorece ebikure byija bigerindi emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuruwa basiga Investment Limited kadinesha maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mkaga na mkaga noti na adalnitano okusinzira kuri ngezenja ule kumulito tulina ku Global Paint yelanje wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi St. Peter's Altar Wine irikozwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekurwa Red Star Wines kanishangwa mu maduka gono mu ihanga ryona mufuno kuva ku masundiro g'amafuta ga Rubis wonna mu ggwanga gacencyure kireki abafuti ba taxi barwaniriza taxi park yabwa ko simotoka umurisha kabishenyi aciye amanugo abiranye mutegereza barukuyibembera President Museveni yatandika kuronda karuru omucyange cya mukono dale dala eri abantu abafu betweronde okuronda karuru kabesimbira habwa President Mugishamu yasibo muri Kampala transport engudo okugaziwa mukanga ka 3 million nya mu Kampala nyongera kutangira umakuru gitagacencyure kandi abarukijaga kusende Elias Musa hamwe na Sunday Brian ubwo n'urumo rw'ubonero abavuji ba taxi umpake ya ishako muri Bushenyi elizo batera ikonde n'abakozi babo ubiba kurwanira sente z'akakunji ecyaruga kose ya motoka y'abashoroza abasente z'akakunji akashirinje 12 ezi nizishorozo bwa buri zuba okuzubagana heru kandi ezizire kubuzamisho umwaka uguhire ecurugiriro okusiya kwa motoka y'omwe mu bakozi ba taxi park ishako mu Bushenyi bamuhavuji ba taxi ba stage yo kuzambara bayoreka kucyaragera ha sente zabire zirye zo kubagana mu bikuru bituzukaribwa bamwe cyaretwa bari bakorana cyirwa Ronald Kitebete na Kagodi nubo bareta imodoka hata bakakindura bakakitaho Ronald akahereza kibiriti akusiye motoka Ronald akagishika amazina twababaye cyumukaho mururo wababinga twagona timu ye yone yabina kama 15 mu myaka 8 bampereze emiswari 3 kugira imyaka 8 n'ishuri kuri babaza mu myaka 8 rugenda ruzarwa habya sente hija kutahera neza ya Sinchota hamwe na timu y'abarukorwana kubinga Muhammad Rukwago hamwe na mucunguzi Arthur batwire bari yabebembezi ba tax package ministry basibye audit biza kubara mucunguzi asa ari chairman na timu yeyi babasaba accountability yabo
so abantu babiri muri city bahatwe izuba y'icamana b'abadriver ba Bushenyi district kurondora ikiko rwa management y'ibyo rero mu myaka yo kwashatu kandi ubwo batwite tubwakabwire yarondise kamaso officer municipal kamaso officer akakatangije abantu ko kwandika akwira ku kimisa y'ibyo nazo gereza rero ibiri kumwe na chimo kwikumi nebiri yaje tuyuno najemereza na system y'ino yayo angira fara nosi so ni cyo kabyakazamo nakarifa chota na timu n'abavuzi ba moto. Ebi nibyo byagambwe umugambirozi wa polisi y'ecanga cya Bushenyi Mpango. Chairman ubwo abirayine mu gutegerezana n'abari kwibembera abavuzi ba taxi nabo ubona bakora mu taxi ba conductors kandi ugarwaho ikikorwa iki cyo gutwara amateko mu ngaro kandi iyo turondoza tubase kumanya abo bona na robo wena uwayigira ikikorwa iki cyo gutwara amateko mu ngaro. Wanyuma kuchugwa kwa moto keji polisi jakurazo mu rubiti yaba yahwireho nuko kuterezeho nukabyaye kabatwara hambuga nkuru za polisi ya Bushenyi ubwo kucondoza kurukugumizamo. Amakuraga gashakwa Ben Muhozi. Webare Ben Muhozi twagumizamu n'amakuru. President Museveni erizuba yatandika kuronda akaruru omuri Greater Mukono. Erizuba yatandikira mu district ya Kayunga hamwe na ne ya Mukono. President Museveni wakwatiriwe ekibina kya NRM bendera mukaruko wa President Akayunga gendo misho kandi okuronda karuru mu cyangwa iki abashendekerezi b'umukazi we kandi minister w'Yogese n'imizano Janet Kata Museveni orukure ekibina kya NRM mu district ya Kayunga Moses Karangwa yamuza President Museveni ko ekibina kya NRM kino shakiwingi omuri Kayunga. NRM Kayunga ebadde emabega walinga teri wamu sebo wekiba President kusuubiza ntukululo nga sebo komanda wonze wendi ngagikulembedde ne bafulaga bera tugenda gikomyawo mwenaremu yatale bali Kayunga sebo watuwa yatale hospital tukwebaza twali kyasinga wona mu district de wano okumpi wona n'obushagiki kandi yabashaba koreka obushagiki nibumwe ebiro 15 okukubanza omwaka ogu omukutera akaruhuko kwa president. So I don't however want to say that this is enough. Nolwekyo saagala kugamba nti kino kimala. Because it is good, but it is preparation for what we want to do. Kubanga kirungi naye enteekateeka ey'ekyo kye twagala okukola. We want to ensure that on the 15th of this month, twagala okulaba nga 15 January this year, omwaka guno, we will all go out one by one and ensure that each one of us will stand at that polling station and vote for NRM. President Hona yashobora byakozere omuri Kayunga konka yashaba abantu bakayunga kwejumira umukora yahika yenaninga shigete 4 modo yagera muniyera abayambe kwebingaho bworo kubetekerezo mu NRC nti twongereko edali dala ery'abantu abafu bitweronde n'olwekyo mwe abakulembeze be balonda nze mpangalidde mbukulembeze emyaka 65 kati omwaka 6 ndi mbukulembeze
obwa wansi obwa waggulu naye ensonga abantu basigala bannamu bwesige kubanga ndwana ku nsonga zaabwe sirwana ku byange buli kiseera mbeera bwe njagala kukola ebyange sigenda mukulembeze nzira waka nenkola ebyange kubanga bwebiri byokukola naye okuyingira mu bukulembeze olina okulwana ku ebiruma abantu n'olwekyo ekigambo kya PDM njagala mukikwate mwenna busika bwamwe jjajja Uganda yabalamidde buli muluka milioni 10 buli mwaka Ashonga kwibita ke kwa Saransi na heguru President Museveni yagira ngo abo bona ababingirwa mu mataka bakabingwa mu muhenda baragiro erekiragiro kigamba tolina buyinza kugoba ow'ekibanja ku ttaka lye tolina buyinza ate tolina buyinza kumutemako ekibanja kye ate obukomo twabuteekawo naye buliko ekikomo obusuulu si bwa busuubuzi obusuulu bwe twalekawo kabonero nga saluti y'abaserikale bwe bankobera saluti wewa tiri muli sente naye kabonero tukutegerese oli muntu mukulu nnyo kasaluti kogenderaawo n'olwekyo obusuulu obwo gavumenti yebugereka kati ekiriwo ababagoba bakozesa butamanya bwamwe n'abakulembeze bamwe abatafaayo kubalwanako kuba balwanako bali okumpi mbiragiro munda g'ekiragiro omusenze ow'ekibanja wakirizibwa okugoba ow'ettaka ow'ekibanja mukindage ani akirina twakisiba kyonna okuyahendera okulonda Karuru omuri Kayunga arukwasa ebendera abo boona abakwatire ekibiina kya NRM ebendera handengo zitari zimwe na zimwe aba Minisita Amos Rugorobi abwa TV West ndi Abdulkarim Sengendo omuri Mukono webale Sengendo Abdulkarim okulira omuri Mukono twabuzamu campaigns zabesimbira hantebe zitari zimwe na zimwe nazo nizigenda omu maisho kandi omuri Kamwenge Minisita Frank ashagala okwiha obutandikura ekibakwasire Minisita okushaba abatuura obutarikora ekibakwasire n'obwa besimbireho okurabiraho akakonji ka NRM babiri nibahendera okuronda Karuru k'ekijegere obu bagumeze ngu aba besimbire nk'abantu babaasa obutahika hare kuronda ngo mu rwa primary wine mugasho tukabereta kubutera ongati butera koraki kuye mu mundo amatekana ngo orasingwe azima yo yes barije ko babaya nyo bakaje ba dera rejenga nimanye ko bayo kubyagenze tukumanya bakakusi aba baraganisa okutera enguuto z'omutawuni koransi okwombeka akatare k'omurembe okwombeka irwariro ry'etawuni n'ebishaayi by'omupiira akatare ka Kamwenge kaliya Kamwenge nza kukamaliriza ekya kabiri nza kutera enguuto z'etawuni eki koransi kashatu neza kwombeka ekizaniro ky'omupiira Rugogoma aha prisons zihari kandi n'ekyapa kitakatwa ekya kabiri ekizaniro ky'emipiira kimutuura murayombera minisita aza kwongeraho ko gatunda fezi ya kabiri ya UCBD nza kutyombeka ishazanuya kandi ngenda kubagambira ngu omwihanda eno kuteeka koransi izina kubashaba ngo bitakakozwe munyongere ekisanja kya kabiri masimatini mwebembezi mubi kandi tenti yanyu munaje baraganiza mukimbaje nabwa nyuma yo kuronda Karuru Minisita agambireho n'abanyamakuru hanshonga zitari zimwe na zimwe kibere guriyo mugisha bwo kugira ikiganiro
icyamashimira n'abantu yes ebitaka koze biriho ushobora kubateganya sabuho batugambira igihe batwakira niba sino mnonga kaniro abana baboda babere batwakira na za konvoyi bacyara babere batizende by'ishongoro birungi aha nshonga yo kutera karuru na bwanyuma bateze bakataha na yajigambiro ngwe muri aba security bakora umurimo gwabo abo kwa kumuragire ngo nyewe tumuye basi nabagize nabagize bona beje berundande ahe batera karuru bahakane barwani hacaho kwako shagama kwako bahakavuyo abateze bakaruru nabo bagambira habe kubashasha ebarukwenda bikorweho wikantu ushanga bakusima bakugana kwale myenda bakoleka abo abacyara abantu bari kweremerera okuzo mu marwaro gatari gamwe na gamwe tureta gacone Minister tujenga zamani mnonga yagira baza kuteza katare akarura akanikije afite kafite 2015 ebyo kwezoko gasha kwa Anthony Twine webare Anthony Twine mbere bitwa tibeso murunje nipsima aho ruterebera hona kandi webare na doktora na kureba TV West studio mu makuru agacencire kunga twaza kubanza tumureho tushagakana n'amakuru agandi Movit Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. agarukurataho ugoresha umukingo rutoke abahinji behanangere zibwe icyo kubanza wanonda kubyaro rutoke mu birongero byari ukutokemo Are you in panic or you're afraid to make a move? Don't worry, with Kazira Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazira Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazira Red Tonic and Kazira Power Tonic, the natural organic products. Kazira Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazide Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahiba rukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chai, yo mukaru. Binera cyamsha n'itandika shamu kagazi hangwe. Nibateke inkoko, embuzi, echenyanja, mucamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nikigenderaho. Hey! Manya bino buraro burunji bwo murembe. Ahabeinunji. Kandi warara Skylight Hotel Mbarara City, breakfast ne yabusha, bine rooms ezire self-contained DSTV, security DJ, kandi parking ne marira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath, hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City, wahingura kache Vision Empire, orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri. Ebirukiraho tera no tumishanje mwenda 18 5 ashatu na ninga no tumishanje no tumukaga ashatu na mukaga ashatu na mukaga ashatu ni shatu kurukubujire turukutaga no gamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone binyeshyutse z'umurembe ezimbaga eza office amasate gagumire na t-shirts hamwe na zakajoya denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bini na shorts hamwe na belts nunji abarukwenda vests boxers hamwe na socks the original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is office sneakers hamwe na flats original garments bashangwa hala Grand Mall Mbarara City a high street amarugo kubanza room number ya kana notumshanju munani ibiri emwe mshanju mukaga note na notumshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Kalisa director Stuart Trading Company ekole ekyokunywa ekyanti ku drink wamu n'empenko ni star round baso
nga twotadde akasitiwa coffee twala omukisa okweyanza bakasitoma baffe mwenna okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda. Abantu mwenna abanywa ekyokunywa kyaffe, abatwagira ku kyokunywa, abatwagira ku sabuni, n'abatwagira okunywa kafe akapya kasitiwa coffee. Baagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya. Era mbasaba ate nga mbakubiriza okukuba akalulu ak'eddembe. Obwe turi kuyirira kuteera akalulu 2026 twena tuteerereyo Yoweri Kaguta Museveni aha bwa mukuru w'ihanga ahabwokuba niwareesire obusinge mu ihanga atunguyeyo bwegese ebyamagara hamwe n'entaasi 2015 by'oko kubanza 2026 teerera Yoweri Kaguta Museveni chebera basi buriho ragirebe hona Museveni abase kukuuma ebyo byona ebyakozirweho hamwe n'ebikuza kubaho omuchange kiri kwija protecting the game buri munya-Uganda 2015 by'oko kubanza 2026 teerera Yoweri Kaguta Museveni tubuhaburwa nitubendeze okutera akalulu k'obusinge. Kati bantu aba interiors and designing hardware abantu bagafuru ba interior designing mu rurenga rw'izoba uri nyombeka nyinga n'umuza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe staya yero yetungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura uburayi sinks zo murembe tiles za burchika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets na benji baguza kamwe hamwe na nokushobora nabashanga mu Rimbarara City akikinya Bombo Street hina gate ya Baspaka aho uzuri kutahira esumu noto mushanju 2 anani 2 aburi na mushanju 9 wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atuna bana wende byuma bantu mareka tugomza kumwe twatesha tikizana ngu okushara keke ni shamshano nizeze nyine byo ni shara keke tukaza kunyumba cyangwa pesi yo ndasente konka tamire ngo tukushekere tuteganisa wenda ngende mugodoka uyine bogo kana bamuruki ayibambe ne korera ayimukama wanje okagaruka Chokushumo bunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarasite ishomere kushomesa bunasi obuzarisa harurengo rwa certificate Diploma in Nursing and Midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika umucyamugoranye ari Mbarara Community Hospital ija wetunjira obukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omisha hishomero okumenya cyo tera no tumushanju munana mushanju 50 abinina Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Wararoteka tetera byo kombeka je no bantu by P&C Uganda Limited abari kushangwa muri Mbarara City ugahata bafukire kimwe bakaga Garage Street no bashanga Makanising Street azimbe chaba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa Victor Bwana Road washumira abana byembaho ogwaza Andrews akatareka Makanising kafurikiri ahawe house yabo bine hotels nyamwingi enchene mpango step by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona neka ya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka wagura mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Kayoko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencu gishwekeki abantu abarkwenda kwijunda mu kuhingo toche behananje zibwe okutama no mu kugonjora enshobi ezuru kuretera entoche zabo zitakuraje benda okufuna mu chango kuhaburuku kwirweyo Dr. Innocent
Kasisi director wa Ibo Mixed Farm kandi umuhinzi w'urutoke ruranganwa urukushangwa umurirwa Nyamahembe Town Council mu district ya Mbara. Dr. Kasisi nagira ngo inshobi yo kubanza umuhinzi w'urutoke yashemeye kubanza kugonjora no kucoka embuze bitoke kandi ogunagira ngo binji n'abahinjire ryo urutoke abantu binji barshoniste n'abahinzi barshoniste konka itwitwe kimwa akituretera twateze bitoke ntango nahabuwe okureba abantu gorere inshobi izyo mutoke cyo kubanza wanonda kujya rutoke mu biro b'ingendo byare urutoke byare bingi research katwereze kabiri na mushaje konka hari igana cyenana ibyakubera ryo mu Uganda yona nago ebindi byo mu Tanzania so konka kabiri na mushaje byo best kandi mu kabiri na mushaje takora muri kaga kwasabye mu muhi abantu bakinde byo nkore mbo Kasisi kona barabahinjo gumana bakoze saba kugomu kuhinji sebitoke abari ha districts zabo kandi kwahicara hati kwatirine no kubyara imitumba ukuno kwahawire kandi bace nabaza kubyara mu biro byari separate takagera byara broka yentaragaza ugarko yongereho broka ya bwazrum ariko yongereho broka ya tuzi ariko ariko yo nakigine birekisha ece cyane shore mwe y'abahinzi bakora cyangwa byo n'abatabara mu batakinde no kubyara nango kutisha kutitume hari 10 zozo recommendable ubwo umuteka yona inamba kudaha mutumba kuzagura mutumba cyo kutimbe china cyo kubyara mu mitumba ukuntu kwababwire kandi china utakabura muri reno kubyara kubyara hasi mutumba no azagara yitaka jeje mnonga tamu maniwa ugutaho nangwa bamwe basa kubyara ari maniwa cyo kugani uka arundi utabwira maniwa yaje no kubyarayo hasi gutandikirije okwitera hamwe no kushara imitumba Dr. Kasisi nagira ngo n'ikindi kikuru umuhingo rutoke bagushara ibirere byaheza kakoma nari byakura no gushara konka tushaka kugorora tushara tugarara hiburo n'isiyo naro muhoro dene kigogo ecyasigara cyeshami tugaraka tukikoma kugira ngo ikigogo cyakayisha kikatase nizikana nizo basakwetere tuko gugorora ne basakwetere tuko mu rwa kana kindi no bawajwete ekindi ko kugogora ushara ekigogo cyonka wakikamura cyarga mwagamiza gapatka ibyo nyakurisha gamuntu so no wabicendeza shagama ati ubanza kugwara nakuronda kugira ngo garoje shagama kandi ubiro kandi kera cyo cyana mu kwatirine no kwa rutoke Dr. Kasisi na habara abahinjo korebi kandi nabahabura kugumana batere nkonya ekiraba ya mbentoke zabo butafamangu ekyo cyo kitema ntwanje gutaka hase kabanze mwene nkonya siku enkonya ubihaho ebe ekikwasire then ugarko eje nyine ishwatema cyendeza isigare kwasire nyine then echecho isigare kwasire omuhara kugira ngo cyo muhara ukora kwanya ngo urekeho enkonya 10 nazinga zikuratiye uyo tendesha na mamwe ngo mushaka kwiyo waje kauneza kwetu kunganye cyawe cyo nazo byadara kandi bishishoro rutoke abahinji b'ibitoke birebe nibateganisa ubwendwara konka Dr. Kasisi nabahaburati uburho konko bwakazi nose nabagambira kugira ngo wagira umutoke rwa waza kushara wagira icyo waza kora ronda jiki naroronde icyonde cyonga mu kitabore tabura mizi icyonde cyaburijo temu ugumeno simuro muhoro narishicho kusharasa kushara waza kushara usimure ushara narishomwe ubanzureke wale mtu bagomba tegura kushara rete kwa nampu yone ekure kwasa bwene zakuyereka ugikuremo kandi ugikura matu kwasa matema tuzika konka hati research network yangu hara hachubunu hakwasa kurete nshira hashweke ubwe hari bomere ha bome hato
we enshera gwa affected kwa mungu wabitema tema nchenda kandi osangire kitakareta gukijo ko yo mu Uganda harimo imbuzi bitoke z'ukwengigana cyana konka Dr. Kasisi nagira ngo barukucondoza bakacoka hembe babiri na mushanju zonka kandi ezi nazo bakagaruka bacoka mu zindi mukaga ezuko mhinji ekitoke cyo kurenza yakirigana zumuhambe bez Dr. Kasisi ahubira abahinji kwinga harimo intaragaze ruko bitoke bishatu buri mwaka Mbwazireme, Enyeru, Chubuzi, Mushakara, Wansimira yo hamwe n'izindi. Amakoraga gashakwa Abdul Karim Sengendo. Webare Sengendo Abdul Karim we retired Major General Muchamuntu kandi kwatire kibina cha NT Bendera erizoba yasiba omuri Kampala arukurunda okushazi konko gutibya mgendera je abo mu byiruka ubwijira hanguto muri Kampala. General Muchamuntu okuronda karuri ya kutangira mu division ya Nakawa aho yatoterana ko kubanza kandi ukiyashaka akakora habizwe tuye bazingamze zikazuna yazo baina usiga baina discipline zigenda nga abantu abazana okongera sente twandi badde obunafu mu sente zaffe naye bafulumya mu bintu bingi nabanga sente zibayiye mu kalulu nga kano tebagala okuba amarwaro ebyo kwerinda hamwe n'ibindi byetengo by'abantu baburijo nabyo tiyabisuga nyuma yimuka n'olwala kubanga bwogwa ne bakuba abamaze okukwata abangi ne bwabba akalulu aba awanguddwa kuyarugana kawa yaza katoha cayi kandi ukabakaza bakushugurira mu katari bamutakira ahabwe imbere y'ibakora mu katari kabo okulopera ky'abantu mu katale wano bali bubi ekisooka gy'emisolo egitafaanagana naye ng'emisolo egyo gigerekerwa ku division twebuuza lwaki emisolo egyo gigerekerwa ku division ng'owedduuka n'atunda airtime omusolo gwe ebintu ebyatomera oli tebyagala tetwagala bikotomere nebwe bintomera era bijja embeera eriwo yonna embeera eriwo nesawa ya leero kuba tolina byotawulira gyoyita ogambye obubi bwa sente triliyoni 10 buli mwaka ze biliyoni 2 ne miliyoni 7 z'esente za Amerika zebaba buli mwaka. Corruption egenda okusanya alenga enamba yeyongera ekyo kyekisinga okuneetera ki okweraliikirira n'okusiga ebiro ebiriwo kubanga enamba y'abantu beyeyongera we tugenda okutuusa emyaka 25 miliyoni 10 otunulamu n'olaba miliyoni 10 z'abantu kati nga tetulina ddagala mu malwaliro nga tukyali miliyoni 47 okujaza n'omurubaga ukabayo bamugambira biri kubashasha umuriro w'umuferege tombekere hamwe n'ibindi miliyoni pingana so kati ebire miliyoni kumbe mukaga so kati wale traita time very change of money so kati ogenda kuki transport enguudo okugaziwa kubanga kati tuli miliyoni 4 mu Kampala jamu zino osobola okumala essaawa 2 mu jamu kwetuuka miliyoni 10 weki estimates kwetuuka miliyoni 10 mu Kampala esobola okuba miliyoni 16 kanabayo miliyoni 16 Kampala bwebanga tekoze eki nga tetugiddaabuludde mu ngeri y'entambula mu ngeri y'enguudo miliyoni 16 mu ttawuni olowooza jamu tegigenda kumala essaawa 10 ngeno yabaawo luli abali bamaze nga bajja mu Kampala baamala essaawa oguhona yakozesa akadisha ko kuzaha kitebe kikuru cy'akakiiko k'ebyobururu okubabuuza mwahabuuza ebyizerano bimubuzi bw'abatezi b'akaruru okwetorora ihanga esooka ya register updated voters register
wa register ennongoose egenda kukozesebwa ku lunaku lwennyini lwa 15 ku mwezi guno. Kati batusuubiza nti enkya tugenda kutufiza kubanga wabaddewo okweraliikirira nti esobola okujja ng'ekeereye nga tetulina budde oba okucekinga okumanya nti wano waliwo ensobi oba waliwo ensobi. Akaruhuko kutorana mukuru w'ihanga hamwe n'abanyeshenjero nikija kuterwa 2015 by'okwezi oku ahabwa TV West nde era akiza webale era akiza bwokwatira ekibiina kya FDC Bendera Nandala Mafabi nawe okulonda Karuru yakusiba omuri Bunyoro hamwe na Toro kandi bukwe yabaraganisa okwari kwija kutungura ebyanga byabo yaba yasinjira Karuru kobwa Nandala Mafabo kulonda Karuru yakutanjira mu tauni ya Kakumiro kushanga mu district ya Kakumiro kandi okwa abahagizi be bamwakira mu bwinji abatuzombi yange bamugambira biri kubashasha kandi Mafabi yabahamiza ngo bamuha Karuru myaka 5 yonka biri kubateganisa n'abayabamaziriho okuyaga Kakumiro kulonda Karuru yakwaye ko mutawuni ya Kibale kandi yabaraganso kuhangahanga hemerumo okongera emishara y'abashomesa hamwe n'ebindi tujja kutuusa Uganda eno mu myaka mitono gyokka emyaka 2 gyokka Uganda ekoze ki ekyusi kuyaheza yayongerayo mu bicweka ebindi mu Kaguza Nyamugura Kibedi Nyamarunda Town Council kandi yahenderero mu bicweka bya Katete hamwe na Kiko omutawuni ya Fort Porto amakuraga gasha kwa Abdukalim Sengendo kale twazagaruka tumureho tujagarukana n'amakuru agandi Nono n'omwanya gw'obuhumurro ogurimu obusinge kandi gubonire muri Mbarara City Summit Gold Hotel nituho oburaro bw'omurembe buri kishenge kiri mu DSTV Intercom na Wi-Fi twine za cottages za gardens impango ezokoreramu amagenyi agaburikika oyine business meeting leta abantu bawe omu conference hall restaurant tekutebekanisa ebyokurya ebya buri muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu ekyokunywa kyekika kyona ekyorukwenda ebyokwerinda byitu bikebembire ebindi byona okubukinga tera 054 tusange azungine n'akatare k'akatozo akashozi kabiharwe omuri Mbarara City oyina omukoro nk'embaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchikoza AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente kensheko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananina tina events nito twanko muri burenje rwizoba abino buhereza bw'umurembe
ni cyo cyeshonga cyo bwirobo muri burenze bwizoba bine basa ni school gasi nyayo kubaza kwisa ya mukaga gatandira Global High School etsiniya 2018 na mara yo mwako guhwire na korobonero mwenda na hatindi yo ngarikire 5 muri nshoma kandi nitekateka korobonero 20 umwako kwisa so abana mwe nabari eyo mwize tishome hamwe kindi twasaganya bashange mbarira ari Bulemba Road ashongini no muzigito mukuru gwa Abakari hagati mushanju munane mwe anani ibiri atano n'ibiri kinana nina Global High School yonka ina mwana katochi no bunuzi bwayo katochi kenya okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima yakuma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi Katochi alcohol drink inuzire kandi tegurita hango nekugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho yamjuru sako yakuretera umucako kwita mu kazano kandi ukasingure bihembo nyamwinje bwanyuma yo kubika kumara imyezi 3 tari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingure bihembe biri mente ibihembe biri musa taxi smartphone embuzi empariso za branditi emkoko nechitide nyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo bukonje bworagure niko nemicha yawe yo kusingura ire yongera ya mujungu sako bino bihereza bwa business loans school fees loan agriculture loans boda nezindi nyinji ya mujungu sako erashangwa ya mujungu nyakasharara kaharo omuri kabale kandi ina mataji omuri kahondo maziba baraka mwezi kwa matunguru kigonji kabale rubaya hari yakanimira rubanda tabento botungamo esimu noti mshanjibiri anana mshanju atano na mnana nkaga na mwenda kurugera kimumbu kimugesha za Angola Uganda ahi ensi nembe hononje birukweza burujuma rw'umwani ekitarya handi burujuma n'uruhingwa no kwegendesereza kandi rushoromwa ry'abahinzi kurinda ibitaka hamwe no kubaho ahara Ankole Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani kukarangirwe cye gunusere gwinaka ho komutindo haza guterekanisa igwe cye kuri mitendere chere ukongera ibirungo by'itunyamurungi abahingi n'iminyeto no bahwerwa Ankole Coffee omukore yo kutungure byaro nywa umwana umurungi ko mutano ogwa Ankole Coffee ugutafuhirirwe n'imibasi ugukwamagara amabuye kandi ubura kusiha kiroto cyawe uzimeki n'ikirungo kitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenya bari kukeraho tera note munana note ishatu note itano ishatu obwengula obulabika obulungi okutuukiragala ku ttaka erya lanchi eya kitaka lanchi zino tuzirabirira ne ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo lanchi eno erungi ya buli kimu lanchi twibulamu kusinziira ku langi ez'enjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi weefunira langi ya Global kuhalina nnyo kuli kumpi Global Paint a reliable product. Yantore School of Nursing and Midwifery nibeetebe kibwena abahereza senior ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzabuza na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemero kubukikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwari kwenda kushoma diploma oshemero kubaine certificate of nursing na midwifery kandi omazire emyaka 2 mu field buri umwe na habungisha kushoma kandi amashomo ga technology kumwanje no muchako kanaranya nsia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na people takwe Ntonde haruguto rwa Kampala mbarara kandi kumenya biri kukiraho tera no tumushanju 8 mukaga nashanju 3 nashanju 5 ashatu namwe amazina ndi batubiranga hazo kumwanya twine masarazi awejo ngizi ndarikumanya uye 12 fresh wekisa aho naho ngazumfurizo
tukozesa ile birungi byeyine sola yakutukira kwagala ani ndise nkoko sola nitukosa kuludinga nkoko nkikuli na 5 13 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusiskara aho gabucha free ebiro kuchiraho tera noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 yabusha Gaga your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. uburebelezi bwa Western College baritamenya kuna beji okujya kirane cyo mu rundi gwi 16 kandi kebero 8 by'ukwezi ko kubanza okuski 12 by'ukwezi ko kubanza inkumi birabeda mu nyanji kandi mugambi mukuru ni Bishop Waito Mukundwa Right Reverend Johnson Pilation hamwe na Mama John utafika bagambi kwa Reverend Canon Dr. Rebecca Nyekenye Reverend Canon Dr. Duncan Zimugumya Reverend John Musalako Reverend Koboy Emmanuel Reverend Isaiah Rinetwe Dr. Edison Maxiko Mrs. Edina Natweta Kranima Kajinda Yusiwaka hari yaba hariho nabesho muzinya mwinji wisha mufariso uraheze kwa Netweka wisha tinda mufariso urahereze mitwarena hari yaba hariho nepaka zemipira simu yoruterane erarugo mu befeso eshura ya kabiri urunyiriri rw'ikumi no gusya rw'ikumi na mushaka kese mugamena y'utwaka 0 mushanju 0 mukaga n'eshatu kinana na mwenda mushanju 5 Bumbire Secondary School Day and Boarding irushanga Bumbire Ushenyi District ekwinira bwegese burungi kandi bw'umutindo gwa higuru binabashomesa batendese rweje abeje nibahikira idara ya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District Bumbire Secondary School in library na laboratory na computer lab ziri kwemarira habwa beje kandi ziri yamutindo gwa ministry y'ebyo bwegese Bumbire Secondary School yandikise na ministry y'ebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwo munsi niyo yo kubanza okwika munsi yakana 2026 amanyebero kiraho tera noti mushanju 2 atatu mwenda 24 23 ugambe na director Mr. Baruka Denning abashubuzi twagumizamo na nagacencuire ageshwekeki omuhabuzi wa mukuru wihanga ahabwe nshonga ez'abantu ababuriju hamwe na nebyo buhinji Peace Rugambwa yahakana emahandikirweho na Reverend Father Christmas Philip Austin echandiko ekikujunana Peace Rugambwa kugira ngo nahandika arushoro madini abaraganyirwe program za government Peace Rugambwa izoba kubuga bugana abanyamakuru yayoreka kwataro kushorora mudini otireho no kushabazani z'abantu mpamiza abareba bari kundeba ngo abantu tindi kubiyaho nini namba because nini namba tindi kujetenga umuntu kabiri nini namba tindi kujibiyaho ni mwabo bari kwandika ni mubimanya abantu ni bahandikwa abantu babo abaparishes because buri parish niho timu y'abantu bana aha sub county nyine homwe aha constituency nyine homwe aha district nyine homwe so kwandika bahandika amazina bateka inamba yesi kugira ngo twamwenda tumuterere nawe nka signing kugira ngo kandi tuma tubahandika neki ninya nawe naza kushaba president ebintu byo kuretera abantu ntarete ibintu birengine nkabura bunabe kandi ntashaba bice nabwo bakabura abantu bakabura kuganyirwamo Rugambwa we yashobora kwenkora ye eryo kwandika abantu amazina gabo hamwe n'inamba zabo z'amasimu kugira ngo agumizemo kwatanisa nabo okurondera president Museveni n'obushaji izina ry'omuntu aha n'enamba yeye yesimu aho umuntu asayininga ekyo cyonka tinaho umuntu ari kwiyaho nini yona
ninjani muhareba ati naho umuntu ari kwiyaho nini namba turi kugeta nuko nabagambira nitwetaga kumangu ebintu bintu kuzakushaba kuretera abantu nibibahika ebintu ninga na leta binji bitakabaye so ezo nizo target zanje kandi nza kwenja kuza radio shoborore nje kuza TV shoborore edini tugiye politics ogu yayongera yashobora nguwe na Father Austin n'abanywane kandi yahamya ngo kibarimo tebarukushobora mu dini natunga ebaruha irikurwa uwafaza ari kugira ngo ni targetinga Catholics nimba handika mbiyaho nini namba mwenu ari kugira ngo ndekeraho icyo kinkwisenengwa really faza uri mwana wanje mpereze kwijo wawe sakatantire bururu natomkerezi ya sente nyinji munonga no kimanya kandi niwo wanyisere munywano wanje konkati intagetingire Catholics buri muntu weno kumanya ngo nomoro buri muntu weno kumanya nayenda kuganyirwamo ni wogo wuti mpise ari kwandika kandi timpisi ni handika izina ryo muntu etahe namba yesimu asayininga nitwenda kutandikira mu village yayongera yajomera okurwanagana kw'amadini omubwebembezo bwa President Museveni kwihirweho n'ikigenderwa cyo kubagita problemu y'inshanjire omuri Kigezi mostly Kigezi inshanjire nitwebembeze dini abebembeze babi no muntu bari kwenda nk'abebembeze enteka yanje nenje ngo abebembeze bino bari kubani baganyirwamo nko muntu nkabo so bereba nkabo bari makusasi bori yo muntu wa hansi uri kubimunonga yashaba abantu bono kutera karoro abantu abesi imbereho abakwatire ikigombe cya NRM bendera twabasa kugambaho na Reverend Father Austin aho twaza korera makuraga isimye twagezaho kugitere mirundo minji etarakurabamo gasha kwa Nelson Ahinsubwe webari Nelson Ahinsubwe twaza kubanza tumure kace tugaruke n'amakuru y'imizana empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chibura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole, Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rirunje eryo mudino kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti hansi ya USE ryamusinje gwekerezia nerya dena boarding niryakira bojo nabishiki nirishomesa science na arts on level bine library y'umutindo computer lab ninunje erimo buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ya okweri kwegesa bine projects nkorutoche okuri sembuzi empunu kandi byemizano hino uri kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishya byishomero nibibasibwa bacanje Rugazi Rubirizi ninga batera simu noti mushanje 2 8 22 23 iby'imizano timu
y'abasigazi hamwe na nabishi okurugo muri Kagango division nizo zisingire impaka z'ekikopo ecyashema municipality impaka ezi zanirwe achashema grounds owandika bosanga urumana aika owe walejana okubange ekintu kikoze n'abayimbiga Truth 256 n'abayimbiga Machevre bayina Princess watu management wanawe walipika kwa fireworks kusawa mukangao kitegeera esigezegera kiko nakiri katika satu simakwiji MP witu Honorable Dickson Kateshumba abo pretems anokeji tonkabichi omwetu bensubwa yenyuma participate china nabojo twena twa participatinga kandi omugyecho batiyande participate katari situ Ibyo bikiryaho timu ya Nyamuyanja esingire mpaka za Mwesigwa Cup mu district y'Isingiro bwa nyuma yo kufutera Isingiro Town Council goro mukaga hari 5 za penalty omu final rezani guhacha cya Nyamuyanja Central timu ezibandize kugwa chikazi edakika 9 hatino tebere mutahiwe nabwa nyuma kuzo musumira za penalty abasingire bahirwe bichoncho omukujaguza kw'amani Taguzamo na namakuru aganga y'imzano tinde ya Ryanshana esingire ya Chandago na nagore imwe ahari bushana yo kusinga empaka ezampara na kapo zo mwaka w'ibihumbi 2016 ezibireze mu timu munana zebya omuzano gw'akamaririzo ogw'empaka za Mpara na Cup guzanirwa hacha icyakashenyi shaka division omuri bushenyi shaka municipality aho timu y'abasigazi ya Ryanshana esingira abacangando nagore mwahari busha okusinga ekikopo empaka ezo z'okubaho buri mwaka nizitebekanisa n'ekigendererwa ky'okutungura entaranta z'eminyeto kandi abasingire bahirwe birabo ebiri mu za uniform ekikopo hamwe n'embuzi ahubwo muramwa gwacyo gakwiye empowering youth kubiye mu idleness nano mu bikorwa bitari birungi ombwira obuko bw'icyo gikorwa banentunguka turi tugeza kutungura akashenyi okugiye mu rurengo rw'ebentuiremu okuza mu rurengo rundi makuru aganda obureberezi bwa kinkizi butebekaniseho kwiruka okweserwa kinkizi run okwetabirwamo abana b'abahereza b'amakanisa okurwa omureberezi obu okwiruka oku kujanirira kukwatiraho abana b'abahereza abakorera amasente zo kubatwara amaterekero agahiguru nkaza university kandi okwiruka oku kubire kwebembirwe Bishop Dan Zoreka. This has been one of the most exciting moments or events in the Diocese of Chinchizi, especially seeing the children of all clergy coming together, young and old, male and female, married and not married. It was so exciting. We are running for a noble cause, and that noble cause is to set up a fund that is going to be supporting the children of the clergy. Association. We are so grateful to the bishop and everyone who has supported us to make this day a colorful one. Kare amakuru agacencuire abo tutwa gahendera kandi abana gakusya Elias tugusa hamwe na Sandy Brian woro mu bonero twelezo kurara kurunje
reba ni kukibaho Fresh Uganda ekitongole ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe oyine boka kaba mu rugi ayibambe ne kolera ayimuka mawanje okagaruka beshara zanje tina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente k'ekiko Summit Gold Hotel ni two buraro bw'omurembe buri kisenge kimu DSTV intercom na wifi tune za cottage za gardens impangu ezokukoramu amagenyi program okumbireba yes Summit Gold Hotel harwe ejino hoteli ensya ejino hoteli etandikire kandi katandikira higuru muno etungira abakozi abakumanya kwakira aba customer abakumanya kuteka a hotel n'ekiyungu. I'm telling you with they have got the best kiyungu bweno mu Africa boko no chone chokwenda chona nebe chikusavinga with a smile shabe chenya za chawe shaba ribs shaba akakoko kawe shaba all types of drinks chokunya it trace yawe. Now accommodation is the best and they are not very expensive. They have accommodation at breakfast, then in a buffet, and they have the whole korembaga abembaga mwenu